Wara 20 sena ta' stennija, Delight Shop Hot Sticks rebħu il-kampjonat nazzjonali tal-hockey minkejja li fl-aħħar partita tal-kampjonat sfaw miluba 3-0 minn Ormi. Is-Slimisi kienu l-aktar tim konsistenti matul l-istaġun medja ta' 4 goals skurjati f'kull partita. Steve Portelli kien it-top scorer tat-tim kif ukoll tal-kampjonat bi 18 goal skurjati. Immexxija mill-coach Andrej Imbrolo l-assistent tiegħu Luke Mallija u Stephen Kakija, Hot Sticks kellhom it-tim bl-aktar midfield b'saħħtu immexxi mill-aħwa Plaken u l-captain tat-tim Sean Grima. Protagonista wkoll għal darb'oħra il-goalkeeper Emil Borg illi kien strumentali f'partiti kruċjali. Il-biċċa kbira tat-tim ġej minn nersi tal-klabb iżda dan is-suċċess f'dan l-istaġun kien possibbli grazzi wkoll għal kontribut ta' dawk il-plejers illi ġew minn barra klabb u llum saru parti mill-familja Slimiża. Wara il-partita, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Hockey f'pajjiżna, Chris Busuttil-Liver, ippreżenta it-trofew u mill-mek bdew ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet mill-bosta partitarji illi dejjem segwew liċ-champions il-ġodda. Fil-klassifika, meta it-timijiet kollha labu 12 il-partita, Light Shop Hot Sticks 20 punt, Ormi Pojatti 18 punt, Floriana Youngstars 12 punt, La Ferla White Hart u Rabat de Piro b'5 punti kull wieħed.